Dobrodošli, dragi moji. Danas spremamo predivne griz kocke, bez pečenja, kremaste, lagane i gotove za samo pola sata. Toliko su fine da se prosto tope u ustima. A priprema je toliko jednostavna da će vam sigurno postati omiljeni brzi desert. Ukupno je potreban 1 litar mlijeka. Sipati 700 ml mlijeka u šerpu i staviti na srednju temperaturu da mlijeko provri. U ostatak mlijeka dodati 200 g griza, 160 g šećera, 1 vanilin šećer i sve to dobro promešati. Kada je mlijeko vrelo, dodajte griz i mešajte na laganoj temperaturi dok se griz ne skuva. U skuvan griz dodati 100 g bele čokolade i mešati dok se čokolada ne rastopi. Prekriti folijom i ostaviti da se griz ohladi. Kada se griz ohladio, umutiti mikserom 130 g maslaca ili margarina sobne temperature. Postepeno dodavati ohlađen griz i mutiti mikserom. Mutiti mikserom dok se sve lepo ne sjedini. Potrebno je 125 g petit keksa. Svaki keks umočiti u mlijeko i ređati. Nemojte ostavljati predugo u mlijeku keks. Umućenu kremu izliti na keks i rasporediti. Umutiti mikserom 250 ml slatke pavlake, a možete i šlag staviti preko kolača. Premažite kolač umućenom slatkom pavlakom.
Kolač možete posuti mlevenim bademima, lešnicima ili mlevenim keksom, po želji. Dragi moji, život je slađi kad ga začinimo malim stvarima, kao što su ove kremaste griz kocke. Podelite ih sa onima koje volite i vidjet ćete kako se radost širi. Ako vam se dopao recept, zapratite čarobnu varjaču. Zajedno ćemo i sljedeći put kuvati sa puno ljubavi i osmeha. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.